而家又為咗細路哥又走住喺將軍澳嗰度外母個附近嗰度租嚟住咯。啊！都話收咗2層樓，個租都唔夠交1層樓嘅租。哦，將軍澳呢度幾貴將軍澳。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku dimanapun berada. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga kalian hari ini dalam keadaan sehat, tetap semangat. Oh ya sahabatku, sekarang saya lagi ini bantu nenek saya potong rambut. Yang potong itu umurnya sudah 80 tahun lebih sahabatku. Masih kelihatan. Potong rambut aja udah nggak pakai kacamata ya, nggak seperti saya. Pinter orangnya. 蝕200萬都冇人唔問津啊！佢買嗰條600幾萬啊，死唔死啊！都300零尺嘅，頂佢個肺啊！新樓嚟嘅，即係龍門，即係頭先我哋講嗰度就望到富健呢度，望到問尾呢度啊，零零丁丁一棟灰色嘅新樓，600幾萬頂佢。我話咁貴，你都買仲係買樓花，啲人唔買我唔得我話。呢啲殺骨嘅。寶寶，呢啲係咪用金用啊？殺哦，真係好叻啊！真係你。攞齊晒啲架生出嚟先啦。安全 pH 3.8醫學配方，平衡愛因微生態，德國斯巴女性護理潔液。嗱，剪頭髮咧一定要整濕嘅頭髮，濕濕地。咁你頭髮咧剪出嚟個頭髮腳咧，同埋啲頭髮嘅程序咧就靚啲。你乾剪咧，啲頭髮唔得齊嘅。嗱，而家喺出邊剪頭髮，揦就揦剪執剪先嘅，剪慢慢收下邊嘅，同我哋相反嘅。我哋由底下剪上嘅。佢哋唔係剪咗頭殼頂先，或者你死，或者你頭殼頂開花，啱啱同我哋相反嘅。可以用網頁版收睇，想睇海外隨時隨地觀看 TVB 節目，就快啲去以下網址㗎嘛。咁上次嗰啲邊個剪啊？你做喺度入過嚟嗰啲啊？嚇？你上次嗰啲邊個剪啊？邊啲啊？上次嗰啲係個靚嘅，你問我係咪喺度要剪頭髮？唔係嗰啲啊，邊個人啊？你唔記得啊？我都唔記得啦。唔記得？冇啊，婆婆冇啊，我話咁樣啊。你坐入嚟啦嘛？不過你13樓幾多號先？唔知喎。你過嚟啊嘛？你問我，跟住你係咪你婆婆要剪頭髮啊？冇，我話咁樣。佢哋有個計啊！嗱，教埋啊！嗱，佢哋有個計咧。係啊。你過嚟就話俾你聽啊！你過嚟啊！嗱，佢哋有個計咧，佢哋摸佢咪有頭骨㗎，咁樣拱拱地咪好靚啊！做出嚟咪咁啊！哦，係啊。我哋考試就咁嚇，同埋靚啲啊！如果你剪埋平咧就唔靚啦，將個骨咧露埋俾人睇啦。道指期貨同樣都係600幾點過外跌幅，納指標。袋車落你個袋啦！我都想學啊！我想學剪頭髮啊！你而家跟啊，嘛睇表唔係？去做老師啊！唔係人哋唔係督住你教㗎，冇人督住教。你要請佢飲咖啡啊！唔飲茶就要飲咖啡啊！飲茶飲咖啡。3點啦，繼續喺呢啲我哋上堂都係咁㗎咋。回到即係34水平度行緊啦。深證成分指數12.39點啊！咁啊 Kenny， 不如我哋而家同大家去簡單 update 下而家外圍嗰啲情況。我喺打得好激烈，我見到 keep 住咧不斷出啲新聞出嚟。呢一個就綜合啲媒體去報道嘅，而家就話啦，以色列咧就對伊朗咧發動咗多輪嘅襲擊，咁有啲消息就話咧將會持續1個星期啦。咁啊，至於咧喺伊朗嗰度都有傳出爆炸聲嘅。matanya masih nggak usah pakai kacamata. 至於美國方面，國務卿奧尼奧喺度發聲明，咁就講緊話。喺度講真話啦！你學識咗又唔係話唔俾我做，係啊，以後嗰時你咪做咯，係啊，做我哋呢行最好啊！利益或者人員咧係為目標，不過見住咧自己又唔帶得走嘅，我成日都係有帶人走嘅，冇問題嘅，有啲嘢要教俾翻啲人哋做啊嘛。係啊，其實見到今日港股都。你第日翻去印尼啊，即係嗰個即係仲係剪頭髮啊！
所以而家你哋好多係咧喺香港。我都想學啊，剪頭髮啊。剪頭髮做 facial，最多人係啊，佢真係喺印尼啊，係啊。去斧頭，先去斧頭，啊攞咗啦，隻眼都睇唔到，冇咧。一定戴眼鏡先得。有乜所謂啫？戴眼鏡。誒。冇問題㗎，但係。係啊，冇錯。唔係話你戴眼鏡唔俾你剪啊咁啊？你咪盲。唔係。今朝早嗰個表現都相對比較弱嘅情況之下咧，可能港股呢啲不妨之需啊，第日正一嚟講啊，係啊。生嘅嘢好難講啊。啊。我哋車嘢啊嘛，點估對剪頭髮？冇錯。咁啊，以前喺邊度鋪頭啊？頭髮先到佐敦啊！呢方面嘅憧憬咧，亦都相對比較低。以前喺邊度？喺佐敦道啊！嗰學校啊！哦，嗰邊。頭髮，你識唔識香港個謝明明啊？唔知喺邊度佢開嘅咧，佢係識啊，呢個識啊。謝謝明明啊！化妝啊！係化妝師啊！學校嗰個化妝師，佢開嘅，佢開一個化妝師，一間化妝學校，一間美容，一間美髮。Nenek gue dipotong belundus. Rasa. 一場之內咧，你學電髮嘅行去嗰邊，你學化妝行呢邊。Kukur-kukur ya. 嗱，即係可能要回翻去到廿年前，而家就23000。夢妮坦係啊，有間叫夢妮坦。係啊，講你知啊。Ini best friend nih sahabatku. Best friend. Potong rambut. Tapi yang bayar pada gratis. Kalau di restoran, kalau di salon itu bayarnya 1000 berapa gitu ya. Ini paling bayarnya 200. Kalau mbahku dikasih ditambahi gitu. Kan nggak usah nunggu lama, orangnya datang ke rumah. Kalau di salon itu 6 jam paling enggak, masih antri. Jadi malesnya di situ saya juga. Tanggal 27 karena ini Mbak Wan lagi ulang tahun. Sebenarnya ulang tahunnya itu bulan 7. Tapi kata anaknya ini tanggal 27 itu makan di luar itu. Jadi sekarang tanggal berapa? 13. Kurang 1 minggu 2 minggu sampai sudah saat ini. Mumpung dia masih punya mood ya, biasanya kalau tidur sulit dibangunin. Syukur-syukur hari ini dia mau, karena hari ini nggak minum teh sama teman-temannya, karena teman-temannya pada pulang ke Cina sana. Jadi sempat gitu. 個黃婆婆，我諗死啦！邊一個都阿陳又冇人管，唔會叫我專程啊。係咯，咁我可能幾多號？24號得啦，知啦。機會都平，如果咁樣調翻轉諗下，最新而家就個港股繼續都仲係差唔多嘅水平喎，咁啊都係70零點左右跌幅啦，23960。係咪好師傅啊，婆婆？而家未算師傅。係啦，好師傅啊，好熱啊，剪頭髮，咁好師傅啲啊。張姐都同黃金有相關啦，講下隻周大福啊，周大福成日都嬲痕啊。有話明前升嘅，咁但係個價平穩。打風啊，就打成㗎啦，唔成啊，佢可能到，佢都可能到。嗰個嘅純利咧，按年嘅100%有嘅，咁啊要即係賺少咗啲錢嘅咁樣。咁啊個純利就59億幾。至於個末期息咧，我見其實佢就派多咗嘅。增加到6%過外，不過如果連埋咧中期息啊嗰啲加埋全年股息咧就少咗半成有多。咁啊至於喺啲營業額咧按年都跌成1成7㗎，咁啊尤其是喺港澳地區咧就要跌超過2成咁樣。盤數其實係咪真係好或者係點咧？因為其實過往佢係跟住其他啲金礦股啊，跟埋啲金價升咗唔少㗎啦。今次呢份嘅成績表交唔交到功課？我覺得都算係交到功課啦，因為如果真係對比翻佢舊年上半個財年即係中期業績嘅時候咧，見到純利倒退幅度咧有成4成4。咁呢一次所公佈全個年度嗰個純利嘅下跌咧，就講緊係按年有成9%。咁亦即係話相對喺6個月之前啦，其實講緊嗰個下跌幅度咧係已經有所縮窄翻。咁我覺得有所縮窄就反映住佢毛利率咧，其實就有所改善。事實上面，我覺得喺過一段時間咧，即係金價上升，對於一啲比較傳統啲嘅金股咧，其實影響我覺得就托賴啊！隻腳唔好行乜都死啊！係啊！大家或者消費者咧去好似我覺得個女個契女嗰個媽咁，去同佢去完日嚇。
佢話佢唔會行喎，瞓兩張床。佢啱啱女行喺日本啊，婆婆喺婆婆咯。唔係呀，佢喺日本都咩去嗰個公園海洋公園嗰度都咩啊？佢哋租咗㗎嗰啲咩啊？嗰啲即係我哋啲電動輪椅俾佢坐㗎。佢本身都唔係好行得出。咁我唔知喎。應該係啊，有咪使乜租電動輪椅啊？即係叫做佢喺大家同佢見識下，增一次咯。係咯，我見過嗰個電動輪椅咧，就諗住租 Untuk 俾 sahabatku 我 ya yang 坐 baru 嘅。 monet saya ucapin ya selamat ya. 好識揸。 Nah, yang belum monet ayo semangat dan dijaga ini silaturahminya yang sudah monet biar dolarnya bertambah banyak ya. Nah, jangan lupa untuk saling kunjung untuk sama youtubernya sama pemula karena kita pun butuh ya. Kalau nggak butuh ya terserah gitu. Kalau saya sih masih butuh yang namanya silaturahmi. 咁所以亦都係調高佢自己做嘅嘢做晒。係啦，瞓覺咁瞓啫嘛，餵埋奶，活埋晒身，整好晒。Pokoknya semangat saja untuk kontennya. Yang belum monet yang ngejar jam tayang untuk dilakukan live streaming setiap hari sekali atau 2 kali ya, insya Allah dalam 1 bulan. Kalau rutin ya 2 kali ya paling 1 bulan udah monet untuk ngejar jam tayang serta subscribe ya, karena live streaming itu cepat sekali ya, jam tayang dan subscribe tuh meningkat gitu. Karena ngomongin begini saya ngerasain gitu, saya ngerjain gitu. Ini temennya nenekku itu umurnya sudah 80 tahun lebih tuh, tapi udah nggak pakai kacamata, masih bisa kerja, masih bisa cari duit katanya. Suaminya baru meninggal. Dia orangnya baik, dulu kerjanya di salon. Ya kadang sekarang nggak kerja di salon karena apa? Karena faktor usia juga ya. Cuma kalau ini kadang dipanggil temennya untuk datang ke rumah bantu potong rambut gitu. Jadi dia enjoy aja. Nggak ada yang namanya malas ya di sini tuh. Cuma nenekku yang malas, kerjanya tidur. 咁所以我覺得可能短期去到即係挨近差唔多13蚊嗰啲位置的話咧，都唔排除短線有翻呢個回落先。OK， 好，咁啊呢一個。見到好師傅啊！而家不過如咧，我哋又睇下另一隻啲異動股啦。我哋近排啲藥股炒得勁咧，咁 keep 住好多都係減持啊、配股啊消息啊。今日其中有一隻啦，雲頂新耀1952啊，咁佢就話咧收到有dipotong orek ya. 減持咗2500萬股。不過而佢哋自己管理層咧就話冇任何出售或者減持嘅行為嘅。 dipotong orek kan. 但係如果睇個價咧，就似乎市場係驚佢突然間跌緊9%過海啊。咁你覺得佢嘅情況 tak suruh motong pendek itu, dipotong pendek. Kalau nggak kukur-kukur gatal kabeh ya. 馬家連拎到啫嘛。係啊。 等咁上下你都唔死得，趕你出院。 Emang kelihatan bersih dia. 咁啊唔係啊，佢隻其實kerap ya. Biasanya jam gini dibukai uang ya. Jadi katanya temennya itu udah selesai itu cepat. Cepat banget. 安息居係麗景大樓入邊㗎嘛。哦，仲有個安息居喺幾樓啊？即係地下嚟嘅。喺地下。佢話佢走啊，話佢咩啊嘛？我叫甚至啦，反而另一隻海實生物咧，佢就有埋嗰啲配股消息嘅，但係今朝早股價算啱正，啱啱睇升嗰啲，而家都係1%幅啫。咦，恆指上翻24000啦，翻嚟我哋答問題。好。 Padahal umurnya 80 lebih masih potong rambut. Tapi ya cenunuan.
cenunuan. 買奶添啊，你係啦，又冇俾報紙你啦，係啊。我佢行好過啦，本地農產品有驚喜發現，其實我啊嗰邊都係有嘅。 Oke, udah dulu sahabatku ya. Terima kasih atas support dan dukungannya. Jangan lupa ya yang belum subscribe, tolong di subscribe, di like dan di komen. Untuk sahabatku yang ada di Italia, di Kanada, juga di Singapura, juga yang berada di Korea Selatan, selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan untuk para PNI dimanapun berada, di Taiwan, Singapura, juga yang ada di Korea, Jepang ya, selamat beraktivitas serta menyambut datangnya akhir pekan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.